Sözümdün başı bismillah, süylöyün anda süyünüp salamdın aytıp bismillah. Bugünkü ötçüm ayramdı bir ay murdan oktum da, men da gelip kalsam dep, men damında barsam dep planımda tuttum da. Hanan ulu kişiler geliptir, sulu kişiler geliptir, süyünüp can düynösün eriptir, anan usulca uçtum da. Eneler menen özgöçö, tamanında beş bar alıp gelgen kutmunda, karap tursam bul jerden gök asmandan kuttamdı. Eneler geldin ehçirken, çoğulgan usul jeriңер beştey bolup jıttandı. Dart körбөсүн eç kaçan alakan çapkan koluңар. Mayram dövgün sultolup bir yıl boyu barıңar, aman esem boluңar, manayıңar jogorı, eç kaçan ıldıy түшпөсүn, gün ötkön sayın barıңar, жасың menen karıңar ынтымакта күчтөсүn, желбиреп tursun asmanda, желегиң ылдый түшпөсүn, Alatoğlu mekende, koronavirüs kaydağı baleketler gütpösün. Kuvanışı özünçö şattanıp kelgen apalar, mayram sonum bolottu eldim bari tolot dep birine biriň özgöçü maktanıp kelgen eceler. Hanam bir pudranı betine çaptanıp kelgen eceler. Birine biri janaşıp eçendegen kıraşıp, men da varıp gelem dep eki gözüň eleň dep jolup alıp kelgenler. Geçeten beri salonda kapkara çaçın sarıga boyap alıp kelgenler. Jakşılykty jürökö tüyüp alıp kelgenler. Joluk taksam bolboyt dep optum çaçın öýdөгөн üyüp alıp kelgenler. Bolboso jakşılykty gödöňgö jaylap alıp kelgenler. Tişlerine breket zımbaylap alıp kelgenler. Je bolboso garayın, barım bugün akınmın, ırdaganга jarayın. Kapalığın joygondur, kaşım boyu 2 santimetr koşumça kirpik koygondur. Barыңdың ırdap alayın, karap oltursam gözün güyöt agayın. Geçen eleň ayılda pensionerka boluşup, bugün jasanıp alıp bu yerde piyanerka boluşup, özlörünçe ehçirkin jüröktörü toluşup, ayal zatın ehçirkin kuanasın kalasın. Ayal zat kanaň alamda, danaň aytıp maktanam, jamandan saktap kalasın. Geçen Evropaga bar delem, Evropanın yeşilgen suluların görüp kal delem. Anıdagın aytayın, salıştırıp alardı siler menen kaytayın. Kaşımda bugün çoğulgan bul el menen kaytayın. Evropadan ehçirkin bar takır başkaça, ayaldardın erdigin emimen aytıp keteyin. Aytpasam akındыкtan ne paydaң aytayım bugün taptaza. Evropadan egerde tün jarımda güyösü saat 1'den geç kalsa, saat 3'te geçigip üyüne gelip kursagım açtı katın dep kalsa, başımdı barçın oğrutpa, uhtagan jerden oygotpa, jayından meni kozgotpa. Dal uşunday kep aytat, Evropadan uşunday korkup ketemek jirkin adap bizge gel aytat. A bizde takır başkaça, ayaldarga malades, 1,5'da gelesin, 3,5'da gelesin, geçigip gelip kalsaң da, ayaldar nagız azamat, geldiňizbiň atası dep beresin. Dal uşunday karasam, sabır kılıp epdegen Evropanyň gerekpe, 50.000 suluň ayalı, Kırgızstandın jönele 4 kızına jetpegen. Bolboso ayttırбай konok gep kalat. Egerden ayttırбай konok gep kalsaң, ayalı betin tıtıp jep salat.
Bizde takır başkaça, ayttırбай kono kep kalsa, abışkasın aç deşet, eşigingdin açtagı, konok menen beri bas deşet, anandagı zamatta demdey koygun aç deşet, oşentip bütişin taştap konoktu sıylap alıp ortada demdep alıp aş jeşet. Bolboso birin uşunday jakşılıktan süйлöşöt. Gelip ketken konogun olturguzup alıp üyese, köngülü çöküp tursa da jalan jakşımın dep süylöşöt. Oşondoy bolgon Kırgızstın ayaldarың azamat, ayal degen çinele, karap tursam timele. Sul kayasың sulusun, mamilеңди karasam gün nurunday julusun. Kadır barkın karasam ala todoy ulusun, dal ошондой улуу бол, жан дүйнөңөр ар качан жүзгө чейин сулуу бол. Бириңди бириң колдоңор, кашыма келген аялдар, куттуу болсун майрамың, ушул жылы барыңар тойдон өксүк болбоңор. Илгери бир падыша баш вазирин чакырат, ага сунуш кеп айтып, тапшырмаң айтып батынат. Угасыңарбы нен айтат, экиң адам кашымаң алып келгин деп айтат. Дүйнөдөгүң эң күчтүү, дүйнөдөгүң эң коркок адамды табып келгендей, алдыңа салып келгендей, ким экенин көрөйүн өзүң таап бергендей. Көп ойлонбой баш вазир сыртка чыгып барыптыр, алыс кетпей бир аялды жетелеп келип алыптыр, кашына келип олтурат. Эки адам десем бир адам эмнеге мынтың экен деп падышаң андан ой курат. Ананда баш вазирге кеп айтат, экиң адам десем сен бир адамдың ап келдин түшүнбөдүм деп айтат. Анса баш вазири баштаптыр, сиз айткан ошол тапшырма түшүндүм деп тактаптыр. Экөөнөн мына бир аял ашып өтөт деп мактаптыр. Анын айткан себебин ачык айтып беремин. Эгердең анын күйөөсү жанында болуп калганда, балдарың ойноп апа деп эркелеп сөзүн салганда, апаң менен үйдө туруп апа аялы сырттан шыбырт деген добушту күтүүсүз угуп калганда, андан аял кеп айтат, ой атасы карап коюң эшикте, бирдемге шыбырт деди коркуп атам чыгып коюң деп айтат. Ошентип көңүл жайланат. Бала чака баары тынч болсо, шыбырт деген үнгө чыга албайт, эң коркогоң айланат. Эгерде балдарың үйдө болбосо, абышка келбей калса эгер, кайдың экен деп ойлосо, ана ошол турган аял зат арыстандай заматта айбаттуу болуп калчудай, арыстандай заматтан айбаттуу болуп калчудай, карышкырдай болбосо кайраттуу болуп карчудай, эч нерседен тайманбай бүт жерге өзү барчудай. Ошондуктан мына аялды сизге ап келдим, эки бирдей мынакең эрдигин айтып тап келдим. Дал ошонун сыңары айланайын аялдар, алар бүтпөй турган кыялдар. Аялсыз үйдүн куту жок, аялсыз үйдүн жыты жок, аялсыз үйдүн шаңы жок, аялсыз түндүн таңы жок. Мынан эненин аруу тилеге, эненин күчтүү билеге, энеңди деген эссиздер, алар эненин баркын билеби. Ошондуктан аялдар аман эсен болгула, Кудай берген өмүрдө арман салбай көңүлгө, бактылуу жашап буйруса 100 жашка да толгула. Балаңардын бактына келип калган аталар эң абышка болуп төрүмдө, келип калган апалар кемпир болуп баскыла. Кудай берген өмүрдө балдарың үйлөп буйруса неберелерди тапкыла. Кызыңды күйөөгө чыгарып кубанып куда жака шашкыла. Дал ошондой жакшылык жаңы жылда Кудайым баарыңардан буйруса дасторконго барчылык, берекеңер мол болсун, жакшылыкаң ушинтеп келип турчу жол болсун. Айткан сөзүм ак бата кабыл болсун дегендер гана бир алакан чапкан кол болсун. Түбі бір туған болым мен сілерге,
Kurduş bürü var de koyluğular Atanem ak dilekten salgan ele Arbağın unutulup koyboğular Atanem ak dilekten salgan ele Arbağın unutulup koyboğular Ay az bolsa da bakşağına Jerimdi alakanday saktağına Tağdırga aylagança barbay kalsam Dizmenge ballarımdı tattağına Tağdırga aylagança barbay